ubak VGK Kynta nungisaj an barang ba mat pau ba jela ula ong ba kalong ga ek bas ngokam kai ban ong ba memorandum of understanding pynbeit put blai soi pring menteri rang ba ga jela Meghalaya kodrat ki sangma bat menteri rang ba ga jela Assam Himanta Biswa Sarma ba omla ban pynbeit chu ya kani ubak kentau lakran ga jingalang pelat pet ba ko lumthup ya ki jing shisha lo pur usam ga jela Meghalaya katkum ga North Eastern Reorganization Act kakres pa nyu fuai bla lum du nong tho khubor bla rang ba ga jela ba staffing pra kasej ubadairu editor ke portal news SP News Agency ulang bakar kombat khendau bat sya bak cela kadai ba pher bha bak sarkar kamla ban Shillong ni khendau chung ki pat ba laidon lang kani jilang do ba armanak shabang president Meghalaya Editors and Publishers Association uba David Light Plang president ke Shillong Press Club nalor kiwe pat Hakani report and declare launching of this book of the Meghalaya boundary based on the North-Eastern Areas Reorganization Act 1971. Hakani ka August gathering declare open yakani ka book latwa de staffing pada kasi. Claim the sultho yaka system of land holding kejongi na long epi kamantai banchu nang banchu kran phareng na banchu pana dan kijing puli jat pakajat bala sa pala liam habang im long rooted to the ground pa habang im tempa di katan rai kabak kusraya na menen long epi yesterday was the darkest day in the history of Kajai Banrio kasi jantia bad hapa Meghalaya bro kawe habang sarkar ka play ito notification bago ang ba CRPC and CPC will be extended applicable in the state of Meghalaya. Render sultho ang nakwa ban batay binya kani ka ayun mo kila don kiwe bakali ng subject hakaway ka por sa sakran ba hindi ka point lang ba kumno kani ka sarkar kala ban man hado kani kani ka politics ayu kani ka ba piamot ayu piadon ayu sedin kani ka badon sedin kani ka jingete sedin kata kani ka jingkli ka ba he tam but kani ka kam ka ba staffing ilale ban lumi kini ki kot kisla in a book form now ye pi ka kamba kamsan naman na pringi journalist hi both ki bam treshi tong matri ba staffing manora kini ki kot kisla nga kwa ban kentu ye pi ban bodli ni ke ka ba ilale ba staffing but nang ni sakman nga kwa ban ngi firu pi de ban dan kata ka investigative journalism kumbala batai ba mona kalau important bah bapinya pi yaki ban pi kini kam jabo jo ka sarkar yan jo ko bano ki officers ya ka kam tu kam team bam sap kali ka kam ram ka jo pi ko hila ban perun kam yaki boy ki sap jo pi ban lag kini ki kam jabo jabai jo ka bano sarkar pi shushu hani ka por ka bano fi ba article 3 kalong clear tang ka parliament may by law kala ban increase ban diminish Mentah kini ke MoU happening ke sarkar Assam dan Meghalaya. Hai tu kising orang epi ba ngelakren apa ke kot kubur Shillong Times. Ne tip ki we ki kot kubur kan kamau. Ne ngala orang epi ba kalau ki orang ba mla siu ban penkelai kini ke MoU. Mla siu ban you cannot anymore amen or alter. What a nonsense. Total nonsense. It is a nonsensical statement. There is no document that cannot be altered or reviewed. Any document for that matter. Nasko kumala ang ba kalong mukunto wala ay kawai lam yung bri tang na kli ito mla te ban alter shu. Si sen mo bri flap niya tumla shu ban alter. You cannot review. Kan barang yem hani apa pertai banong mamla ban review. Mamla ban pynbeit nasko ba kalong kam ka sisa. Bat ngawang pi ba pidi ban the je kani ka ko. Yakini ka kot kalong ndai tambah ka yo jimito ki content jongka andai kade ka dor jongka kan di 500 rupees ka intention jongani ka kot kalong ba kan wana kan cover ki jinglo ki jigsab haba publish yakini ka kot tingang akwa ban ai jingmut lang yangi menta lali ja bangi ngi snuk dei lali kala dei ka por yangi bangin hikai bangin persang dala dei bangin sim yaki kubor iba haswa bakiway
kini kerja lembram desa kalau deh kepor bangin kampen duna nak benta bangin la ban yalam ban berai jing hikai kui pat pronusok kebor curi bangin yo kebor besum dan bok kidan kising balang ini hikai ini bentuk kebor kialam yang ini bangin ai ya katuk ini kerja sisa handai katuk kampen nak ban ai jing mo di pin nomor kata tongin ya sedang ban peni bangilong syakmat ha kapedai bekam desa ban penkut ngan on ki kabagi sajom ka investigative journalist kita kitin bakendiat na tibok yo pak star bakane kot jo pi ngal aposyang ban puli le ngal stu bayanga ka kham bangan stu bade na kata kada ngogi komsan batai kham ha badon bok bakane ka kot kalong gajin kesiu ya kido ki bor ki badai ba kham da me ki no puli ba gajin putri bangin sutu ya kai ki bori ya syakmat